ушул залды жаңыртып жаңың обон санайын Ey bale. Egimdi Kudayım. Mikrofonga жақынырақ. Mikrofon. Tilegimdi Kudayım jaratkanım berseken, mikrofonun alыстап жанга жақын келсекен, қалыстарым рахмат жардамдарым берсекен, айтқаныңыз қылайын, сүйін ағам сүйініп, айтқаныңыз ұғайын, мен айтқаным қылдым да, маға дағың қалысым он беріп қой ылайым. Атабыз алтығылық молды кен, білім беріп балдарға ағартушы жолды кен, тамсил баян аңгеме бөбөктөргөн айтыптыр, тасирленіп көп балдар жаман жолдон қайтыптыр. Бой байым бетте атамдын жолым мына жолдоп бер, улап келген баламын, алавалым балдардын сурап келген баламын, мұғалимдик кесиптин түйшүгүнөн ушинтип чыдап келген баламын. Көп айтышка кегесте балдарымдан кете албай, катыша албай қаламын, каникулға бұл айтыш тура келдің ушинтип келіп қалған баламын. Ey bale. Байым бетте атамдай мен да баян қылайын, уғарманға чоң сабақ мындай сабақ сунайын. Баяғыда Құдайдан періштелер келіптір, жер бетіне пенделерге жер таратып беріптір. Улуу жолды қыйналып көп улуттың жолыңда дариядан өте албайды, қырғыз атжан ал кезде жардам бербей кете албайды. Жардам беріп қалыптыр, башқаларың бүт бары башта жердің алыптыр. Қырғыз байқұш ошондо жардам беріп ай көлім аяғында барыптыр. Аяғында келгенде жердің бары жоқ десе, қапа болбой қайғырбай алла берет деп қойып атын артқа бұрыптыр. Ошол кезде периште жанға жақын тұрыптыр. Айтқаныма қырғызым ай көлдігі чинеле, періштелер өздері ба беріптір тімеле. Ошол кезде периште білесің бе кеп айтат, біз асманда жашайбыз, өзүбүзгө тандаган жерди сага таштайбыз. Дал ушундай кептир да өздөрүнө тандаган периштелер бул жерди кыргызыма берди да. Ey bale. Далы сондай қандай жер, берекелі мындай жер, алтайлансаң адамды таба албайсың мындай жерде. Періштелер жер деген пенделерің өлбөсүн, ала толы қырғызда қырғыздарым төрлөсүн. Ey bale. Қалың елді қуантып, жаңың ұвын улантып, дал ушундай ырдадым. Елменен қоса мен дағы қуандым да жырғадым. Жанға жақты тимеле, Мирлан ағам жанымда микрофон қолдып тұрғаның. Мына өлбөгөн жанға жас келді, өнөрүм үйдө тургузбай өзүң өргөн өзүмдү бул сахнага ап келди. Айтыш өнөр ойлосом ЮНЕСКОдо шедевр бул суктандырган канчелде. 20 жылы токтобой оң облас бир көчүп кубандырды канчелде. 20-нын акыркы 7-синде кошулдум. Жеңишбек устат себепчи шакирт болуп мынаке бул сахнага отурдум. Эң айтыш фондуң ушундай, жараткандын сиз бизге берекелүү кушундай. Акын болуп мынаке залкарлардын артынан келип жатам отурлай. 20 жыл бир дагы тынбай келген фондубуз акыйкат болуп ийилсе даңал бирок ак экени билинип сынбай келген фондубуз. Ечендеген залкарды чыгарып келген фондубуз. Руханиятка кыргызды сугарып келген фондубуз. Бүт арманын ичине жутуп келген фондубуз. Кыргыз казак достугун жыл сайына бекемдеп тутуп келген фондубуз.
фондубуз, эстебе сагын эскерип баштап кеткен фондубуз. Ашыраны туганбай аталарым кадамын таштап кеткен фондубуз. Мына ушул фонддун башында Садык агай ойлосом, Алатоодо чимелең, Алатоодо ордуңуз. Кыргызга кызмат көп кылып бөксөрбөстөн толдуңуз. Кенди кассаң азаят, а сиз болсо жыл сайын бөксөрбөстөн көптүңүз. Азыр мына карасам 50 жаштын энген жаш, кемеңгерлик келген жаш, көсөмдүк кылып көп нерсени көрүп жаткан мерген жаш. Кече күнүң эл бакты айтыш кылып бастыңыз, тарых унутулбай тактасын, кыргыздын балдары муну жаттасын деп эстеликтин ачтыңыз. Эл ичинден ушундай ополтоодой бактыңыз, көз тийбесин деп тилем, айтыш фондкоң эч качан кылымдан кылымга арытып сөз тийбесин деп тилем. Ey bale, barakalda. Замирбек атам баш кылып сыйлап жаткан фондубуз, көптөн бери сагынган калың элди кайрадан жыйнап жаткан фондубуз. Атаңдын көрү дүнүйө Элмирбегин жоготуп ыйлап жаткан фондубуз. Келбестен мурдан түш көрдүм, түшүмдө кызык иш көрдүм. Элмирбек акын түшүмдөн жаратканга миң шүгүрө жолуктуруп түшүргөн. Жаныма жакын кеп калды, комузун колго карматып алдым дагы апаларга ырда бергин деп калды. А мен ырдадым да ырдадым, жылмайып мага тиктесе мен өзүмчө эле жыргадым. Андан кийин ойлондум, бир заматтан азандын үнү менен ойгондум. Анан да Кураным алып заматта намазымдын окудум. Куран окуп тимеле Элмирбектей устатка жаратканын жаннаттан жай берсин деп тиледим. Анан да тилегинен ушундай тилеген деп билемин. Ова кара жаным кыйнадым, эмикем о дүйнө сапар тартканда көзүмдө жашым тыйбадым. Хаң ошол себеп кеп калдым. Байымбеттей атамдай эл камын ойлоп мен дагы кайгырып азап жеп калдым. Буйруса байгенин алсам иншалла, жетим жесир муктажга беремина деп калдым. Ey bale, barakalda. Gezek berip айтышыңыздар, gezek беріңіз. Тынчтык досум кандайсың, Кудайым сүйгөн жандайсың. Атыңа затың жарашып, сен жалаң тынчтыкты гана тандайсың. Анда кезекти берем мен сага, карап калдың эл сага. Сенден айтыш фонду мына кең бала кестен өскөнсүң. Мен билгенден канча рет бул сахнада төккөнсүң. Анда кубанып мына айтып кет, кезекти бердим мен сага. Мен билбеген бул фондтун билбегендин айтып кет. Байкең уайымға салдыңда, бір тоу уақыттың алдыңда. Жаңы менен жарқылдап, жал салды да жаман жардыңда. Қалыстар тоқто дидике деп турушат күтіп алдыңда. Қансе дағың идикем ой, азырқы замандың жеңі жоғы бармында. О, туғандар, мына тожүрөк калкым барсың бе? Бүгүн топ жылдыздардай үйүлгөн, айтыш болот дегенден алдындан ашын таштап жүгүргөн. Атасын көргөн баладай, акынды көрсө сүйүнгөн. Тоголок болдуң атамдай, акындар чыксын деп тилейм. Ар бир кыргыз үйүңдүн, эми мен 6 саат саламдашпайын. Мынан айтыштын жайын баштайын, 7 саат саламдашпайын. Жеткен жерден баштайын, уақыт деген учкан куш, уақытымды сарптайын. Мына башкара албайсың, күлөктө башына жүгөн такмайын. Болбосо көзгө атар мерген бола албайт, көздөгөн жерин атмайын. Акынды кызы талбайсың, алакандарды чапмайын. Ey bale, сүрөп дем берип отуруңуздар. Байкеге жооп кылалы, байкем айтты бапылдап. Оваң айтыш фонду тууралы. Андан айланайын байкем,
Sizдің жоғыңыз сұрауыңыз қандай болғанын мен жақшылап байқадым. Емен айтыш фондтың айт дедің, аны да байкем айтамын. Қан кеш қачан болбой чарчарым, тилимди кантип тартамын. О, мынакей 2001 жылы түптөлөп, акындын бары бүткелеп, ошондо Садык Шердей агайга тоодой милдет жүктөлөп, ошондон акындарды байкасак, тиягың о кадимки Oşbatken Jalalabat'tan, biyagı Çüytoktogul Talas'tan, atiyagı arkalık kadimkin ısı köl narın taraptan. Oşolordun bar ten aytış fonto janaşkan, aytış fonto jaraşkan, anan aytış fonton üyröngön, manasındağı manastan ayaktan üyröngön eken sanattan. Ar bir gelgen balaga, mınakey Sadık ağay tigin aksakaldarga karatkan. Ankene aşıralı tuğan bay oy, oşol atalar vergen sabaktan. Emin oşondan berin aytış font, mınakey toğdoy boldu salımı. Öse versin dep dilem tegi Sadık ağaydın toğdoy bolup kadırı. Ankenin aytış fonton taptaldı Kırgızstın kıyılan akını. Ataktığın ustat Elmirbek aldağın adamdın elin asılı. Önörde öttün ömürdün, önörün elin aşığı. Geçe gelbes çayga getkende gemen gerelim caşıdı. Adağın aytış fontunan çoğuyup alamga getken basığı. Bolbosan as yaşasa da sas yaşa akındın boldu batırı. Alemi Cengişbek akın ustattın, cengi joksu mal akılı. Al menen aytışam degen akındın berilet kolgo katığı. Adağın aşık emden ülg alıp aytış font bolgon jakını. Alemi şır aytkanırı şedevir şekerbek kursant barmında. Ağaylar bizdin en jakın, sırdaşsan getet kaygında. Alemin ala toğdoy görüngen aksakal ağaylarыбыз Amantay menen Abdılda uşunday kırandarın oy alar aylasın altı getiret altın tacılı handında uşunday kırandarı dağı var Kırgızımdın bir dalay çıgandarı dağı var arasından alardın ataktun ağalarыбыз azamat menen alı var aytışsa talbas çağı var alar menen aytışsan acıdarday zarı var tiyişpey maktavırdaşsa tillerinde balı var alardan aytış fontunan çoğuyup kazır kazaka çeyin tanımal uşunday toptalantardı taptagan ardaktu bistin atarlar aşıralı tuğanbay esteves samir garılar azır zamanı ıstın zalkarı zamirbek tökmö kar var o tuğandar mınakey gözün açkan bulaktın teti gösüm Sadık ağayga köpçülük koldu çağınar ankeni akını var Kırgızstın ala toğdoy bağı var ey bale Karaköy'de o bayke mınakey baykem hazırkı zamandın toğuluk moldosu özü 5 mal namaz okuytta akındındağı jorgosu jaratkan bolup koldoçu mınakey baykemdi qarap oltursam bayke akıykatka çakırıp adamdardı jürösüz İslam dini kanday bolgonun çirkin gede jana perişteler aytkanday tüşüңүздө da görösüz mına belgülü baykem İdris siz 5 dildi jakşı bilesiz anam bayke men dağı janagı kızıp jatat el dağı hazır jana gempirin o gempiravat degen suusaktagıç bar eken ayabay jakşı jay eken oşo yakta jaşagan Kırgızdın bolsun jan esen siz özüңüz Özbekistandan gelgensiz mınan Özbek menen Kırgızstın ıntımagın koldoysuz ıntımak kana bolsun de oşonu dayım boljoysuz alemi jana gempiravat jönündön o bayke kanday oydosuz ey bale kıska gayrık menen жооп берип bir gayrık menen жыйынтыктаңыздар
Könüң bolsun kıskarak, birok sözdörüň bolsun uskarak. Dal uşunday sözdördü başta elegirimde Mirlan agam kıstarat. Aleme Kempiravat suusuna çömülüp jürgön balamın. Bakıtıma bir balkıp gömülüp jürgön balamın. Surusun uktun galayık kaşımda mını balanın. Jowunandan ukkança sabır kılıp çıdawal. Öz sözüңdüň eptep kınawal. Sayasatty ne kılam, zarıl bolsa tegine Yıldız Ejemden surawal. Barakalda, barakalda. Kalaganym bir gana ıntımak elde bolsa eken. Usul Kempiravat gerekpiň iki өлkönün dostuguna çoň çekitdi koysa eken. Ekin өлkö dost bolup, jakşylykta toptolup, kaygıbız bizde jok bolup, jakşylykta jürölü. Iki өлkö dostlukka kızmat kılgandyn, hiç kaçan orubasın jürögü. Emeň ary göstöy geleyin. Su degen bugün su bolup, erteň jürögüňden u bolup, kaygı munga ketpesin. Kanday bolgon kezde da Alatoğlu Kırgız'tın Allah Taala meslesin. Emi men mugalimmin mektepte okup jürgön süýledin, uşunday çykdy süýleming. Köp jaştardy jürgün dep, ateneňdi süýgün dep, Alatoğu mekenge jürögüňden güýgün dep, ayarlap ele jatamyn. Halemiň özümdüň özüm buyursa, Sadyk agay aýtgan jer, Amerikadagy aýtyşga daýardap ele jatamyn. Eyvallah, barakalda. Gezekteşinizler. Anda gezekti verem tınçlık toz, jürögüň gana tok bolsun. Toguluk moldan aýtganday, Alatoğunyň kadyryn barkyna jetpes Kırgızda telibey tentekteriň jok bolsun. Yıldız Ejege göňül buralı kalkıbız, zal dolturgan jalpыбыз. Yıldız Ejeden suraydek bundan İdris degen jarçыбыз. Emeň atayın surap kalgan soň Yıldız Ejeň aýtyňız. Oy orduňuzdan turuňuz, akynga göňül buruňuz. Koldan gelseň Ejege surulup beri çygyňız. Ankeni siz İdris Baykemdin orduna jogap kılıňız. Eger biyaka çykbasaňyz, anda tarınıp kalat munuňuz, tarınat mendey uluňuz. O Bayk Ejeke emi beri göstöy aşpaňyz, beri göstöy baspaňyz, astaňyz, Ejeň astaňyz, oşol жерден ele süýley başlaňyz. Rahmat. Kolçabular. Yıldızkan Joldoş ve Ejekebizge. Sadık Şerniyazga kolçabular. Sake, moğumunday aytır. Sudan içip alıňyz. İçine suýula düşöt kanyňyz. Gepke gezek beriňiz. Su, jer, kem baylıktar, bul Kırgızstan degen өлkөнүn egemendүүлүgүn daňasalayt, tasdyktayt, taktayt. Oşon üçin men suularыбыз, жерибиz, kem baylygыбыз elibizge, mamleketibizge kalsa deyim. Barak. Oşun menin jogum. Çoň rahmat. Yıldız Eje bar bolunuz. Jyýyntyktap koýuňuz soýuňuzdy. Yıldız Ejemde ejeler eldiň kadyryna gantip jetpesin. Bugünkü oşol jyýyndy jalpy Kırgız estesin. Jakşylygyn jadyrsın, jamandygy çekdesin, jamandygyn çekdesin. Eň negizgisini aýtkanda, sizdin sözüňiz köň eldiň bary goşulat, oşo suw jerdiň bary ketpesin. Eyvallah, barakalda. Çoň rahmat.